जबलिंग खंगसा शुपे फुकी केयिक रिक्शुंगला तोनानाखे छंगमाला जाम्यां फुकी रिक्शुंग चिजी खांगने माबु तिले शुगियो ता थरि निमा हिबा दिले ता nge de ni जाम्यां फुकी रिक्शुंग चिजी खांगला निमा शिबजु गुनखे जिंदे छेदु संगिन गी लपछेन दि मनजुने थरिं 년통라 땅식이요. 땅샵이 나쁘나서 년약이 고갑라그르바 라베나 생이 용주 잠바 럽첸 빌려라고 용기래 딘데 바송자등에디 럽첸 히바디 this is the fourth lesson चौथो दिन हो र आज तपाईं प्रथम पल्ट हेर्नु हुँदैछ भने अगाडिको क्लास 1 देखिको लेसन 1 2 3 4 यो सित 4 भयो यसरी हेर्नुस् र अब यो भयो शा शा कसरी लेख्नुपर्छ टप लाइन फ्रन्ट लाइन शा शा हैन शा not sha sha low tone sha 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 kiku shi sha kiku shi sha shepju shu sha dingbo shi sha naru shu sha 샤 기쿠시 샤 섭주슈 샤 딩고시 샤 나루쇼 샤 샤 시 슈 셰 쇼 샤이나 샤 시 슈 셰 쇼 त्यसरी नै अब यो सा सा हैन सा low tone top line adjacent line त्यहाँदेखिको यसरी जोड्ने and then middle line सा सा not sa but sa 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 kiku si sa shepju su सा टिंपो से सा नारो सो सा सी सु से सो सा सी सु से सो शा शी शु से शो सा सी सु से सो What the color is na? Top line first, front line. Ha right na? Ha kiku yi ha shapju hu ha tingpo he ha naru ho ha kiku hi ha shapju hu ha tingpo he ha naru ho ani ya top line front line the adjacent line या किको ही या शब्जु यू या डिंगो ये या नारो यो या किको ही या शब्जु यू या डिंगो ये या नारो यो या यी यू ये यो 샤 샤키고시 샤sabju슈 샤딩고시 샤나루쇼 사
Sakikusi, Sasatusu, Satingusi, Sanaroso. Ah, Akikui, Ashatu, Atingoe, Anaro. Ya, Yakikui, Yashatuyu, Yatingoye, Yanaro, Yo. 당루주 카시에 담단에 랩차서 제전 다 대참 샤고 총성 아니 디데세지 무투네 시로나 니마 십주 낭라 거의 로투바 땡땡 용그래 아니 세시 남발라 투셔나